لسرویدا خویانیا انا کسی دوهیا پد کسی جی کو هر دو آلیان اف رفتارین پیاده بگشتی حسد شرمزار کرنه در حق گرتنا آلی گرینوان و اف تنگاسین لپیشیا دالوکا کردی لروجاوای کردستان داتنن جه خانم اسمهان داوت انداما نونراتیا انا کسی هرما کردستان جهولیر دپرسم خانم اسمهان گلک بخیراتی کردستان 24 هند بیجن هشتا جیان پابندن به بریارین خو لسر دالوکا کردی به مرجکی که دیسا امریکا سر پرشتیاوان بکه لخویا دنگک جه امریکای ناهتن در حقی و مجاره پابندین هوا دکی جان چارچوبه ایدانه گلو. بله شخوا سپاس جبوا و تماشاوانی و شخوا ایرو مل هرم کردستانی مقر نونرتیا هرم کردستانی ما انجمن اجتماعی کردی ما کنگره کی روزنامه‌وانی لدار خز جبوا امکریارین و تصرفاتین پیده ایگو قد حق مجلس انجمانی ولاینگری انجمانی و ملتی کرد بتواید ام مفضحين وامدين بردستي كاك مظلوم عبدي ايجو غيرو خدبين ضامن جوان حوارات اره اي البردستي امريكانا ايجو خدبين سربرشتيا وان حوارات عدكن لما خابن جروجا جو بيادي دستهلات دست رجيم السوري قرتي ابو نهسال حتى روجا ايرو يك روجي نهشتي ملتي كرد نافشي كردي دي بهنا خوفكن بردوام قرتن اشکنجه سرگون کرن تعذيب يعني تشتك حتى كونكجي تشتك نما ده حق وما في ملتي كرد نكر حتى هشت نافشي كردي كردان لروجاوای کردستان وهاجها فقدك وحال بهن کو بگهی تحدک کشتن راواندن در بدر کرن تهمتن ده هاویجن سر هفدو چه تشتا اوقاس واجه هفدورت که سبب چنه؟ مخابن منظومه پیاده آگو معروف پککیه ج دسپیکا چه کرناوی منظومه هانه ده ج حشته ده حتا روجا ایرو ده هندره با کرد باشور کردستان روج هلاد روج آواد یک روجه شركاتية قبول ناك وتشجه جوجتشوية قلت ماني عربي هيدي بأينما تحل اللعنة بيدي بكتي لكودك جهة خوتشيدك لويدك نعلتي بسروي جهة ويملتيتينا بيدي يعني أم دبينج روجا قد سلا دس بكري حطا روجا إيرو ملتي ما إهانة دك خورتي ما دكوجة لشاركماني ما دقري أفانا تشتكي كردي لباوان تنا يمخابن راس بناوي كرداي راس بناوي كرديتي داخفن أم تشتكي كردي لباوان نابينن يعني كونكجيه جوجل هندري نافشة سوري كرن عمودة كوبانة عفرينة وإيرو چندروش بشتي جوج أو أشكنجا جوجل باكروان أمين عيسى كرن جرك بشتي وتعذيبه أو مرنا بشاعات بكشتن جرك فدي كربانا جوجنيزيكي أنجمانا باشا خانم اسمهان مخابن أم دبينن جبو لفو تفجرن پیاده رفبریا خسر همبری اندام و آلی گرین هوا زمان هواجی کو نه دیپلماسیا هون زیده تندن دناف داخویانی راگهاندن و آخفتن خدا اف هر دو آلیا هون دبینن خدمتا دالوکا کردی بکن کو هند گلک مجاران دا نزیکی هفن والله ایمان خان از دمینم عجما یلتقو قتبیه هند آخافتنی خود تندن پیاده مدگره مدکوجه ما اشکنجه دکه ما سرگون دکه بارگه همت شوتینه نه هیل یک دمالا خود جیوات که چه نه هیل یک راگهاندنه ده ایش و آزار ملت ما بگین راگهاندنه بگین خلکی ایم ام داخوانیا ده دوگوت نادی بیجن ام بیجن والله پیاده ده حق مد استنجاد ده حق مد ده حق وی حوار کردی ده نه هیل حوار کردی بگه سری ده حق ملت کرد خرابیات که نگرتیه وان لجمع هنه نه اموان دگرن نه اموان دکوجن نه متعدل وان كريه تشتاق بسري ملتي كرد هندري سوري ذكرنين تكسانه كريه يعني حتى ابون سبب شنا عفرين وسري كانيه افقير ياقو خلت دمينين
يعني اف قرتنا جو چن رو ده هلمتا دست بكرنين قالك يعني قالك ارمان جوان جي هنا ارمان جوان يك جي قد خوازن بروجا ريجيم سوري دس بجي بكن به المناطق كردي فالا ببن مشروع محمد طلب هلال بجي بكن ديموغرافيا باشاري كردي بقهرن يا باشلي هجتك وانجي هيا خانما اسمها دبيجن وانجي دنا ائتلاف دا جهدگرن نونرين وهنا قليو غازنين وان در حق في مجاري لسر وهنا هري داوي دخويانيا هوا در حق في مجاري تشيكو هوا تهمت باردكن بمسألة هن زيكن جالية ائتلافي وائتلافايا لجيرسيا تركيا همو بريارين حدوده بله ام بحبكي بزلالي بيشتغلن معنا هين بري جوج عفريني هر وبري سريكاني هر وهين وقتي جوج بيدي بمرة ريكفتن شكر او جوج تكف ائتلاف دي او اشتغاليه وان او قوتني وان دي بيجن هم بائتلاف رن هم تركارن ما تشكي تركار حتى بهم تركارن او انا بده اجاره دي بيجن دولتها تركي ماروك في شك نابتي وان جبوش دجمناتها اولو دي بيجن يعني وبراستيش ولو يشغيني شعاراتها ودجمناتيه بدولته دردور يعني دولتها تركي دولتك مظنه حدودها بمر يعني نه 6 كيلومتر ام تشكارن ام وق انجماع اجتماعي كردي قالوا او هذا ما هي ام كاربن ضغطي لتركا بكن ام رابدن وان ام بيجن والله هرن ولو بكن وهرن ولو بكن خوزي او قوتا ما هبا مكاربايا ضغط لاردوغان كربا ما بقوتا ولو بك يا ولونك انا حم حجتن حم مهانن شخوي افيا كريزيا جو بتري صالوني فكي مدس بيكري وهي شش مهجي راوسياي وبري ويجي انجمانا كردي يك جاري خدوري ريكفتنا يعني بيكريزيا نكريه يعني تشيكي بفي حالة هي أنا كسي وليرا دو هوكيكم آمادية ديسا وگريتا و دالوكا كردي هيج آسويك خويايا ديارة ممكنة ديسا دست بكنو للجهة كي سرباري واناكو كي جداهين هنجي بحث دكان بجهن هف براستي اما وكان جماعه اجتماعي كردي اما لجمع استراتيجيه جبرق داخوازا خلكي وام دبينن هجر يكتي تشيبي وراحت يك لبا خلكي تشيبي وهجر كرد بيك دنگ بنو يك هلوس بن سرماس ناف دولتيجي وام بيتر برول بنو بيتر بخرطن ليه مخابن هجر بيدي بككي بمين سرفان كرياري خو ده حق يا جماعه اجتماعي كردي وكاك مظلوم لبر مسؤوليات اخو نسكن وامريكان لبر مسؤوليات اخو نسكن فان كرياري وان نسكنين از دبينم از باور ناكم افري كفتن بقه سري وانجام باش بينن اف كريار وخرابيه قد كن دكف خدمه ريجيم دكف بريقر دبر ريكفتنا يكتيا مالا كردي ده باش دو بده كسيجي بتو خانم اسمها كو مظلوم عبدي النكارة كنترول همو هزين ريفابريا خو سر بيدي بگشتي بكت هنجي لسر همان افكارنا كو نكاريتن اگر نكاريت چنا او سدمن كو حالت كو نكاريتن كنترول راوشي بكت سوزن خود قال هوا بجهبيني بلي راسي بري دم بري راسي بري دمكيج مبعوثي امريكي قوتبو سوز دابويه وموضوع امريكي مبعوثي امريكي جي سر زماني ويج مرقوت مسكاك مظلوم سوز داي انه ناهل تيك كريار ده حق انجمن اجتماعي كردي دش اوروبي دست ام دبيني بيشتي ويا خراب كربويم افات يعني كرنو بريارا كاك مظلوم ندستي داي دستي قنديل داي دستي ايجي ماستر داي نكاري طرفه ن نضامن وقت يقول نطرف با أما تدا خوانين نديتنن سربان كرياري قبلين بالعكس أم بينن دوكاك مظلوم لسر تويتر أخب بلا كري أم دا خاص كنج خلكي اعتراف يفري بريا ما بكنج هو استقرار المنطقي شيء ويتشلو استقرار المنطقي شيء وتخلكي بنت تعذيب دكوجي تشلو استقرار المنطقي شيء تنيفي شبت حرمتها مالا تهجمي مالي خلكي دكي تقدمي زرافي وان دقتيني يعني هجرت نابي ديمقراطية باندك تكارب شوية كي ديمقراطي توان استدعاء بكتبي ورن شغلك مبوهي بس ولا تنيفي شفي بقري سر مالي خلكي حرمتها مالي خلكي هني بيركي جنيخ مالي خلكي هني زاروكي خلكي هني تفيتر سيفي رعبي شخصك تدرد قريت بازا سياري مسلح ترد دورا مالا يتوقينا كاو استقرار ويشلو خل اعتراف يبتبكن ويشلو افايا بدوخ يعني كرن مكاك مظلوم نضامنه يك طرفي بيدي
او جي نج مصلحاويه جوج افري كفتن بيجين سري هجر افري كفتن بيجين سري مش مصلحه وان جبر ريكفتن لسر اساسك نتوي كرديه وبيدي مخابن وبككي دجي قضيه كردينه ودجي تشم ما في جوج ما في ملتي كرد بيت جار سركرين او انا دجي وينن جبر ولو ابدا نج مصلحه وان نجبر جوان ديوان افري كفتن يا بيجي سري باشا خانم اسمهان داوت اندامانو نراتیانه کسی هرما کردستان جهولی رجال اکسپاز دم باش سپاس بو ساعت خوش دیوان عدد اروپا بریاردال هند دوران بکارینانا سرپوشی جنان لچکه بقدغه کرن رادار ترکیه جی بریار دیوان عدد اروپا شرمزار کرن و گوت بریار بود جاتیا مسلمان آیا پیفدار سرکماریا ترکیه ابراهیم کالن گوت بریار دیوان عدد اروپا بو مافین جنین مسلمان داربیه بریار بود جاتیا مسلمانان هاتیه در کرن وزارت درو ترکیه و آک پارتی جی بریار دیوان عدد شرمزار کرن دو جنین مسلمانین لألمانیا جبر سرپوشی درسوکه لچکه گاوا دویجنه جکارین وان هاتنه دورخستن وان سری لدیوانا داده دابون دیوانا داده اوروپای جی بریار دا کارساز بهن هیجتان دکارن لجهن کار سرپوشی جنان قدغه بکن باش سروکی جه پیجی دبیجیتن نابکو هزین وان لدروی وان نافچین کوولات ناتو تدانه ببنه پاسوان او مانا سربازین ترکیه لافغانستان قبول ناکن ناب ترکیه بو پنابران به زندانه که سروکری سروکی گشتی جه پی کمال کلشتار اوغلو لسر تویتر نویساندیه ددمه که کرد دا لترکیه او دبنه دست دار سیاست وان جیا اردوغان جداتر دبه کلشتار لیسا روش افغانستان نویسان دیو دبیجید او قبول ناکن جه دروی دورین ناتو سربازین وان وکه پاسوان بهنه ارگدار کرن ناب ترکیه بو پنابران به زندانه که سروکری سروکی پارتیا دایکا اپوزیسیونه لترکیه دبیجید او دوان مجاران دادان استاندن و بازارن دجوار وکن برگی حجه هاته گوهارتن کراسه که تجی بهنین خوش هاته البرکرن افجاره بو 4 روزان ریو رسم حجه به بجداریا 6000 کسان بریوده چن افروکه حجی قستا چیای عرفت کن و مزنترین رکن حجه جیبه جیت کن صباجی لمینا شیطانی ببران دراجمینن لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك مکه سر سپیده یا ایرو پشتی نویج سپیده گورینا برگی کعبه سالانه لدما بجهینانا فریزه یا حج لروج عرفه دا و پشتی نویج سپیده مراسیما گورینا برگی کعبه تی انجام دان اف برگ سال جاره که پشتی حجی بر بچیای عرفه برید کون تی دا گورین ای سال به بجداریا 6000 کسان به جهینان فریزه یا حج دست بکر اف سال دویه به صدما ویروس کرونا ری به زیارتکار در و سعودی ناهدان بجداریا حج بکن گرنکنی خلک کیش ولاتی بید لی مرچه و رونجوان آنگو رونجوان سعودی بید مینا رانیا یا سوری الحقيقة لو صار لي 2 عم حاول أقدم على الحج ماوەی 2 ساڵە بۆم مەبەستەواتە حەج هەوڵ دەدەم بەڵام لە کاتی بڵاوبوونەوەی کۆرۆنا ژمارەی زیارەتەکان سنووردار کرا بۆیە سوور بووم لەسەر خواستەکەم و گرنگ نەبوو چی ڕۆیات هەموو هەوڵێکمە بێوەی پیاوێکم لەگەڵا بێت و بە تەنیا هاتووم بۆ بە جێگەیاندنی فەریزەی حەج بدون محرم ایرو کو بر روزا ترویت ناس کرن حجی بر خود دن نافچه مینا و لویرت مینن پاشی حجی بر بچای عرفات دچنو فریزه یا سرکی حج بجهتینن پشتی روش آوابون جیل عرفات بر به مزدلیفه دچن الشوا 10 ذی الحجه حجی لمینا ود مینن و هورده برو کبرا کم دکن با رجماندن شیطانی لئیکم روزا ججن قربان
الإجراءات الصحية كانت مرة سهلة. ڕێکارە تەندروستیەکان زۆر سادە بوون بەڵام ڕێکارەکانی خۆپارێزی بەرز بوون. هەڵمەتەکە لە ڕووی پێشوازی و پێشکەشکردنی خزمەت گوزاریەکان زۆر بە بەرنامە و پلانێکی ڕێک و پێک ڕێکخراوە. فەریزەیە حەجێ ئێکە لە ستوینێت ئۆڵا ئیسلامێک و پێویستە هەر مسلمانێک لە گۆڕ شیانên خۆ ئەنجام بدات ئەگەر ڕەوش وێ دەرفەتێ بدات ku îsal koronayê ew derfet li musilmanên cîhanê stand mîna sala borî ew derfet bû xelkê dervey Siûdiyê çênebû. Lê Diyarbekirê bazarên danûstandinê tijîne ji qerebalixiyê lê ji 5 kesan yek kiryar e. Esnav ji qerebalixiyê û pirsyarên gelek dihêne kirin bi gilîne dibêjin ev qerebalixî bûş e, pare nake. Yek ji navdartirîn cihê rezana Diyarbekirê cadeya Sakaryayê ye. Kurdistan 24 li wê derê ji 5 kesan dipirse yek ji wan heta wê demê hiç tiştek ji bo cejnê nekiriye. Dibêjin her tişt bihaye ji me nahêt. Dirêjtirîn bazara Diyarbekirê ku ji cil û berg û xurekan heta mobilyayên malê lêtên firotin, caddeya navdar a Diyarbekirê li caddeya Sakaryayê ber bi cejna Qurbanê ve qerebalixek wisa peyda bûye ku li hinek deveran meş jî zehmet dibe. Balatiyên navçeya navendiya Diyarbekirê navçeya Rezan berê xwe didin caddeya Sakaryayê ku pêdiviyên xweyên dawîn bo cejna Qurbanê bistînin. Di caddeya Sakaryayê de dîmenek wisa heye ku dişibe mîtîng an jî mihrîcanekê. Ango ew qas qerebalixe lê esnav ji nebûna danûstanê bigilîne. Esnaf Yunus Elçî dibêje dîmenê qerebalix di danûstanê de xwe nade der. Her sal karê dikeve. Tu mezet ki ekonomi dibe mazin bûye ekonomî her sal dikeve xwarê. Her sal dikeve xwarê. Sala dinê em bêjin vî xaliyê karbon 100 milyonê bistîne, îsal bûye 150 milyon yalnız kara wî nemaye. Yani kara ki bistînê nemaye ne ji me re. Askeri ücret mezet ki aynıye ama eşya bûye. Gava ekonomik destek tune bu em ana vî hefte iş bikin çiye nekin çiye. Yani haqqê xwezî em nikarin derxin. Haqqê ceyranê zam e, haqqê doğal gazê zam e, haqqê vergiyê zam e. Em li vir çi digirin du qat vergî didim. Walatiyên ku bo danûstana cejna Qurbanê berê xwe didin caddeya Sakaryayê dibêjin li gorî salên borî hêza wan a danûstanê daketiye û ji ber vê yekê jî walatiyên ku rewşa wan a aboriyê ne baş e ji neçarî destvala vedigerin malên xwe. Feqîrî heye, bihayî heye. O li me bir nû birin. O hew destê feqîra fuqara hew heye. Wala me her tişt kiriyê lê feqîrî kirin em. Rewş hinkî tişt buha bûne. Warê tişt gelkî buha bûne. Kar tune bû ji ber vê nexweşiya jî zaten îş tune bû. Ji ber warê hebkî dirûma xelkê çî bû. Me tişkî nestandiye û tişkî nastandin jî bela vî parliqê vî evê em nikan tişkî jî bigire. Tişkî nastandin tiştê 20 milyona bî 100 milyon. Bela vê de îş û kar ji tune imkan tune bela ekonomiyê de işê me nixweşim me tu alışverişî nekiriye eleka çawa dibe. Alışveriş çi alışveriş kar tiş buhaya nastandin. Alışveriş çi Aydamette aydame kurban cattine. Bunu ayda çok şükür aydame hoşe, aydame mübareki be, serkere ve aydame ma pır mesrafame tere. Caddeya Sakaryayê yek ji navdartirîn caddeyên Diyarbekirê ku dirêjiya wê derdora 2 kilometreyê ye û rojane kêm zêde 20,000 welatî bo danûstana pêdiviyên xwe berê xwe didin vê caddeyê û deravên cejnê de ev reqem digihîje heta 50,000 jî. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir. Xwedê vê cejnê bi xêr û bereket li ser hemî gelê me û Kurdistana me bîne. Dem baş.